Da, ja sam Iren Bucalić, ja se bavim z debljimi i biljkami. To me je fasciniralo. Kad sam bila malo dite, ko su mi stara majka čudatili od toga povidat i biljke povidat, kje su, kako ine ime. Kad sam onda odrasla bila, ko sam nažalost nisam imala te mogućnosti z starom majkom, a drugi ljudi nisu znali te riči kako je tim biljkan ime. Ali kad su bila dica moja su imala bolest, ko sam se počela s alternativom baviti i tako sam došla i do biljkov. Sada 16. leta, ko sam načinila izobrazbu u Vital akademiji u Bječu, moje diplomsko djelo sam onda pisala prik naravni antibiotikov, kje u prirodi rastjedu, a od ponjeg gajim o to da dan ovu moju znanost dalje, da se ljudi ki su o to se pozabili ili ki još nisu imali tu mogućnost da te biljke upoznadu, da se mora biti onda počnu s njimi baviti. To znači da su začini u biljka ki su ovdje nutri, da kako se moraju upotrebiti, je li se dadu ušušiti, je li se dadu sada friško pohasnovat, je li čas se da onda s njimi djelat. Zano kad sam ja bolničarka, ko mene zanima jače ta medicinska strana, zač se te biljke moraju hasnovat, ko je čovjek bolestan. Najveći dijel biljkov se da hasnovat za kako takove betjege, za malenkosti, kje človeka u svakedašnjici trapidu. Od te velike betjege, ki su, ti su onda potrebni da se ide vračitelju i da vračitelj o to onda z medicinom ozdravi. Ove biljke, kje rastjedu vani u vrtu, u sinokoši, na putaci, u lozi, te su za nas same zrasle, te se ne pravadu kupit, te se ne pravadu pojivat, te se ne pravadu gajit, te su ovdje. A te su za nas jako čuda puti, jako ljekovite. To je na priliku u protuliću, ko se zame trputac, to je špicvegerich, pak se zame do tratinčice, pak se zame znan tymijan, onda se da iz toga jako dober sirup načiniti, ki je za kašalj ovdje. Tako su i se biljke, kje su na protuliće dojde do izemljevan, koje žilje ili sime koje u zemlji ostalo, ko zmikne, a to ima jako čuda vitalnosti u sebi i o tu moć ko ima do te biljke, o to daje onda nam dalje. To znači, to su minerali nutri, to su vitamini nutri, to su eterična ulja nutri, to su tanini, to su žukoće nutri, to su alkaloidi nutri, to se pravo da mora mjerkat, ali najveći dijel od biljkov su za nas jako važne. Te biljke se onda pohasnujedu tako da se more zišnji te načiniti čaj, ko se zamedu friške biljke, se duplo tako čuda prava za nje, nek ako su suhe biljke, a zisti se onda 8 do 10 minut da u vrućoj kipućoj vodi se to da stat, onda se precedi, a onda se more tez iz toga pit. Čuda biljkov se da iz mjedom uriktat, tako da se biljke nuter u mjed veržedu i onda kroz tu slatkoću od mjeda dojde van da ti ekstrakti ki su va biljki nutri su onda i va mjedi. Pravo da se dadu sada kad je sve friško zeleno, ko se dadu i pestoj načiniti, to znači je li se sada zame kerić, je li se zamedu koprive, je li se zamedu divlji lukac, to se da se nuter i onda z maslinovin uljen, z soljuan,
znam zi sunčanimi rožami zrnje i se da z toga pesto načinit. Ja peršuanski sira nuter ne veržem, až kad se sir nuter verže, onda je to se nek kratje da se da hasnovat. A otakoča, to je puno moći i da človeku na priliku naprotulite, kad vid nižni bilo u zimi ništer zelenoga, ne samo da se more človek kupit otoča je valudni, dati toliko moći, toliko jakosti, da su tije biljke i onda kad se vani tergadu i si na svježan, na friškovan zraki i sunce na tebe sviti i onda ti dadu tako veliku moć da i ljudi onda i rozetska lica dostanedu. Od tije biljke kje su onda pa kašnje, da se cvijeti tergadu, cvijetje se terga onda kad je skoro najjače procvalo i onda je najveća moć u cvijetu. Cvijet se more isto velik pohasnovat ili da se to cvijeće isto da ušušit. Ko se ušuši se da dalje onda kašnje va teji, va čaj ili se da za bar kako drugačije upotrebit. Najveći dijel kod no je sada va majuš i na početku da sada cvati je bazak. Bazak je jako ljekovita biljka, ka ima sada cvijet koga se da potrebit za ono kad je človek bitježan, kad mu ni dobro, kad ga se klitje boli, kad ima višu temperaturu, onda se spoti jako od toga i gre zato da i čaj pije, ko dostane i tekućinu onda tijelu nuter. Ko se ta ista biljka u augustušu zame, kad su tije buobice, kad su tije jagode, na bazgi od skuar, tije se moradu potrgat i tije se moradu skuvat, až drugačije su otrovne, ne jako, ali malo, až drugačije će onda to s probavom će problemi nastat. To znači da se tije bobice, to zrnje mora skuvat, iz toga se onda pak more načiniti sok, se da z cimetom, z klincom, z citronom i oranže se da nuter i cukor nuter, a o to se zakuva, zakipi i onda se ima za u zimi jako dober sok z vitamin C, a našo tije bobice ima do to zrnje, ima vitamin C, a čuda pak ima onda jako dobro piće za ti čas kad ni tako čuda dugovanja ko se drugačije mora kupit, a to je v tujem stanju kad ti znam dobro ne ide, ko je to za zdravlje jako dobro. Okay.